Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai chit kyo zing kai mye kum chang na jang kai kana thak mai ting chogu Zeme man sa Zeme ko nei na hai mana hangge pawai de radle zai Zeme man sa po chumak bu soge hai mana je video like banai share je subscribe te goi kam gar hangge kem gai dele Anui ziliang rong mai mina hangket North State Nagaland Jaluke ST Severe College ke kak tei bi pe jipe heuting I be here ke chebi pe je janai chit ke zing kai mdai kum chang na jang kai kana kam mai ge Indiaram New Delhi Rashtrapati Bhavan ge ne Indiaram go President Draupadi Murmu ne NSS National Award kum chang na jang kai gu nai kum chang na jang kai ket go pe kai dele je ka chele zai anui ziliang rong ma pe heuting be here ne ai gum je anui ziliang rong ma ji te ndi gai je NSS National Award kum chang na jang kai gu banai kum chang na jang kai ket gu ngau lu bzi gene pere ge Zeme man salam gene racha ga besam pe gai dele Zai North State Assam Haflong Dima South District Gadain Raji Hari O Mandir Tage Duita Tebi pe Mina Hangna Dukwa ki chukbige ngai kyu je chai di dele je ka chule zai ai je kakle be pe je znai chit kyu zing kai mdai kum chang na jang kai kana kamai gele je sale zai man sa poge be chai sui je chige ta tebi pe pobirdas private water supply go helper ne chid kwa ki ge water pump koi chura kap gine panai je ngai kyu le je ka chule zai panai ngai ke be to kwa ki chuk je 50 maka 70 feet ria go le je ka chule zai chige panai ngai ke lu bchang chige local zai police mra mena wang je panai du je lu pa kai da kagna panai du lu pa kai lu je haflong civil hospital ge ngote changai dige doctor ne chai dile je rang chi chakai dile je ka chule Zakdere bam sangnege COVID-19 hararet gene kleulia bam tinge India ram banai Bhutan go border gate kam gdibe kmui king kam gdibe kai namni bje chuna Assam gene Bhutan tebe India ram banai Bhutan go border gate kam kmui ki gdi bje chuna tourist mera ten rui dai rahange tingkum kna je pam pi changne let kai dai ne leje man sa pom ne salai je Assam gene Bhutan tebe kmui king kam gdibe gate je COVID-19 hararet kakle bji gene kai nam lu bchang chuna let pedai lu je chige mbe inrui rame za tourism rama hange bisi hingdi kchambe kaidai je development di chun to chu raba hange Assam gene Bhutan te rale design du rangkang pe ra hange fees pe ra hange nango za Bhutan gene Assam gi rale design du fees rangkang pe ra hange nango le je bisi hingdi rule kchibe kaidai ne le je sale zai ai je Assam banai Bhutan country go gate kmui king kam le dai ra hange ngo kam po bje Bhutan ge dei gene general psui temre mne pe je Assam Udalguri district ne Assam ge dei ge psui temre mje ngo kam po je kam kmui ki ge dibje let kai kak dai de le je ka chele ai je Assam ge ne Bhutan tebe je Bhutan ge ne Assam tebe border tai ge kam kmui ki ge dibe bam je ting chon che skui ge ne hegin chaming area let ku le je ka chele Zai India ram ge 5G network loga sang bje bai ke ziket kum chang na jang kai kana mai de zai ne let kai gu de le je ka chule zai ai je India ram ge 5G network bai ke ziket kum chang na jang kai kana mai de zai ne let kai ra be hang ne mobile congress pragati maidan Delhi ge ne India ram go prime minister Narendra Modi ne inauguration te je let kai bata te gai de le je sali zai psong ka ge du electronic and information technology minister Ashwini Vaishnaw ne saje India ram ge 5G network bai ke ge kailu bchang da jai na India ram country ge state bam le ni ge bam sang ni ge 5G network je tingkum kna mang na tingkum kchum lung ge kai kam gai gule je ka chule za India ram ge ai je 5G network kai ra ba hang ge ne Reliance Jio Adani Group Bharti Airtel za Vodafone Idea mena nai kum chang na jang kai kana ka pai ke ge Spectrum Ocean ge participate te bi ge ne rangkang plan ai wang bje crore lakh ke je changringe wang le je ka chule Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje Assam state ge hanai kum changna jang kai kana national game ge chaugume duize medal ngomle na hanga Assam go government lam ge ne job
tabam je pegule je ka chule zai ai je sapeb je Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma banai Union Minister of Port, Shipping and Waterway Sarbananda Sonowal, Chairman of Assam Olympic Association ne Nehru Stadium Guwahati Assam ge lo himre surug national game kumchana jang kaikna Gujarat ke bam rabe hangene ntau hro ga je wang hro ga be bam gene salai je ka chule zai chige Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne saje ntaram lein soge ranglia ga dai je ai je national game za pe taudi ka sang bale ke duibru namak je stage du te di ga be kya le je ka chule zai chiru namak je Assam gu Chief Minister ne saje kan tam leina discipline hingeu je pe chira zai good behavior mitului lung ibze tailia razai game spirit kan tabi hige game go rules du follow te mira sui mira leje sale Zagde Ray World Leader Psui Temer me Wang Rose UN General Assembly meeting ntau Rose New York City gene bamdle izekachuli Zachige UN General Assembly meeting bamge China mgu leader Psui Temer mene saze chuna China mna Taiwan me kakle bka United States America mne kvok rahange madu pan deuga leize acheze sale Zai China kadai go sipai mera me banai Russia kadai go sipai mera me sungkling na wang ro luze hadui hinai te luze military drill te ze exercise te ze pnigo gimi ilei bra me kapda pi de leize ka chule Zai Nagaland Police Indian Reserve Battalion Jawan danai kaka chitke zi Krishna kumchana jang kai na maige Newland District ne takai di bam chita di peze janai chitke zi kai mendai kumchana jang kai na kam maige Nagaland Newland District logene chaizela leleje police mene sali zachige Nagaland Police takai di bam chita di za chai di peze ne yan pon tung and tungo ileje ke cheuza piting kumjne kai te se zai pramji ne all ripim klo waka district ne leje ka chule zai bugu posting je Newland town ge kai ko leje ka chule zai chige Nagaland police official mena saje yan pontung and tungoi gu chai pumje Nagaland Newland district hovisi klo tai ge ne ngau de leje ka chule zai bugu chai pum pe ge Nagaland police mramne investigation marame kmed rab le ne kmed kam galu zai bugu chai pum pe ge je postmortem te galu bchange bugu chai pum je pram klo pa bam je langto gu leje sali Zai Russia mna Ukraine ke dege reite dai rahange Russia ke dege ne spy lak chom ku gai je mobilization te gai kak dai de leje ke chule mobilization Russia mna Ukraine ke dege reite rahange spy lak chom ku gai dai be bizige ne Russia ke dege zimna civilian zai public rame gi kem ne protest te zai chirun mag je Russia ke dei saulu je mi hangsa ma pakdu pakam de leje sale zai Mexico ke dege bodi peim rame United Nation banai India ramgo Prime Minister Narendra Modi ze peze Russia mze Ukraine mze chuna hreite te ze bamze hreite ta dize kagne disi ibete rahange rangai propose te ze rangai de leze sali aigene namai chitke zi inkai mnye kumchana jang kai kran tagmai ting chogu Zeme man saloi gai de lei pi gai jang ki ngai nim lei ne ze to de lei